So karon na atong challenge, mao ni siya ang part 3 sa Shake Shake Challenge. Sik na. Oh, so tulo ra yung pilianan ani. Ang 1 ahos, number 2 mangga. Ya, ang number 3 itlog. Ha? Okay, una tatay pisot bonot. Ayaw give ikaw ma'am. Ayaw. Yeah. Si number tay. Number 2, number 3, itlog. Itlog. Okay, shake. Pagkuan, okay, suliog ka ng kuan. Juice. Di, ang juice kato lang na-star gam primero. Sobra. Okay. Okay. Din itlog. Usar ka bukan ni ma'am? Oh, sara. Ayan ni kapag egg payot ay. Okay, blender. Oh, mana? Okay. Imna tayo, imna. Ayan itlog. Utsog na. Akbana. Tadi kata makaigit. Gigit-gigit na rog. Ayan itlog. Tambala sila nat. Okay. Ako ma'am. Ayan sa tatay. Tatay. Basta, imna tayo. Oh, get. Alam mo koy. Number 3 ka po. Tre. Di na nagasan oy. Ayaw kasi. Pilim suka ma'am. Ha? Pilim suka. Ge. Am na juice. Hindi, masuk ka. Hindi, may pilihan. Oh, ge. Sunod tutog sa open. Blender na. Mana? Obe. Ayaya itlog ay. Ye. Bago na dito makuha niya. Gasig ba yun? Ye. Sige. Sus. Sakay ma. Kuha ito ni Ron. Okay, tatang tagsok. Yan, nyar ko away mo. Dili, ikaw sunod. Okay. Kailangan ko mangga. Mangga tapos alam mo. Tugi pa okay. Number 1. Ahos. Oh, usa lang ka ahos. Ako ma'am eh. Ako sa ning. Okay. Pre, kasi tawag pre, Diyos ngayon unan. Oh, kasi. Manag inog di. Sakto king ahot. Oh, Risto. Oh, Risto. Ari gusto nga be. Ma. Yeah. Number 1. Number 1. Oh, ahos usa. Lima lagi ko. Oh, yeah. Ay ko. Iba sa awas ay. Oh. Oh, tatay bisot. Sarap ko naman. Pero nga jagbili di tay. Number 2. Ha? Number 2. Number 2? Number 2. Number 2. Number 1. Ano magwani mo patay number 2? Nay. Okay. Nyari.
Pungil, ilog. Ilog, ba't pungil? Oh, lima koy. Kuha ni ma'am. Lima koy. Tambay mo ako. Kung saan siya, ma'am? Oh, number 2. Lima koy. Number 2. Okay, totong tugsok. Oh, nya na, ini guman lima koy ug kuan shake. Ano ni challenge mo, mamoy? Oh, dagana na guna. Pila di kabog lang. Oh, sara. Ako sir, di duha ra ba? Oh. Okay. Kasana yung kontra ng ma'am. Oh, lima na lang ni, lima. Unom. Tara. Kailan na pinuha. Ah, totong tugsok. Usap ra mo guna agad. Number 1. Number 2 bay. Ay! Number 3. Nanis, si Awandang. Oh, number 3. Yeah. I-blend ang kang totong. Anak, hindi kasi kontra. Yeah. Ini ya. Oh, Ernesto, bonot. Kung saan, ma'am? Kondisyon na ni Prale, okay? Itlog ko. Ako itlog ko ako. Oh, Ernesto. Number 1. Ako susad. Ako susad ba yun? Yeah. Aho, susad kay Ernesto. Hindi niya, may kumam din kung di ay. Ayun. Upat na lang ni. Benyahan yun yung upat. Dali ko na kung buhat niyo na to. Lagawat Yes, number 2. Number 2 na apa na po? Oh, number 2. Di wala naman yung kiyagin, Chi. Usa naman. Oh, nag-shake ko. Iyan na lang shake. Binuang ilang. Okay. Alam mo, Koy. Oh, nag-shake na niya. Mana? Galing. Gi-shake, Rusty yan. Oh, sa number? Ay, number 1. Oh, number 1. Number 1, number 1. Number 1. Ay, basta binuang yan. Oh, napay last. Duha ni. Ni Totong Tugsok og ni Ernesto. Okay. Pila na na, ma'am? Ahos. Oh, mangga ang gikuan. Kaso juga Oy. Okay. Hindi na makaon pre. Bay, ma'am, bunot ko dyan, kuha man. Oh, okay. Huy! Tag. Bay, ate mo. Ay, Okay. Okay, bunot. Okay. Ako, bunot. Nga. Hmm. Lihan tiga. Okay. Hmm. Diba? Okay. Number 3. Yung mga Totong. At kaway ay. Tagsa mo. Oh, tagsa mo. Wala na ko isip, ma'am.